Asana mai ngai di su hari ba si ceasefire hana toraga su la kadamni madu the political dialogue si la kadamni si ko inji kai ri bane no mai su kam na gidamni ceasefire ji le hidre ba hoi tati si gi matang ku gi militancy ami masin do no mai kam na ramne no mai kapele ceasefire tore adi matung da suspension operation la ni madu political dialogue la kadamne ba how ji su jo jali ceasefire ji tawti akoi si total confused ba moi India government के steps से सोई दी बने sequence में सोई दी बा आई ना हज़े बदी militant से 2000 मुक्त नहीं moi असम ने ले absorb तो हुए आई असम रेजिमेंट absorb तो हुए आई moi की दमंग तो आन के मम हंग तो थम भी आई बा मसी सुदों तो ना हज़ी अको India government से ना moi जी अको moi की खुलाई बनी सीजन नरी बने बा मसी याम असोई बा moi हज़ी India government हाइंग long term planning दा moi सी ना out of hand or a moi aduki point to realize dorkini. Aduga check to matam the ground will see moi do's and don'ts may am lady. But to tell them with them, more checklist some same with them. Yam some not checklist or the money check to matam aduga, Masimati am chuma wapamni, impactive with the Sahi Manda Moiki, I Jim Yaw in one hikey. Ground will the ground the moi came sing the seller Kanamu Yang Tiep. Hotel Impar Natraga Manipur ki bucket holder moi lunch dinner charaga sign tha khuding sign to we maside shoi bane akoi Manipur ki shoi base kwai dai shoi base adu ne ba akoi ji pukchen seng na thabak tok da ba pukchen seng na thabak to police yo du mangai mai dai ni dana police ro amo ro akoi pukchen yam seng de maside pukchen seng de to ing hatani aluga aroi bidai na hygienic ba bana hojik kano si Iran ki Israel go war tori base Israel le pick problem china yengo mugi mathongna se seven friend moine songni ba lan se seven nadi taret ne ba mamai taret mi count taret ke song country taret ke song ri ne ba aduna pick problem china Iran se lotion ge hantak tawi aduna Israel support tori base Syria ne Lebanon ne USA ne ado ngarang nan Russia na oji America da hai kare no sida khutara kani hen involved organo aduga moigi conflict sigi di yam complex way aina ode da hai ga mati chaba mi nate adugi tika aina comment piba aduga multifaceted issue haktani moi historical gi deep root yam leye ba ko masi lotion gi hai teri comprehensive way but diplomatic approach na way ngone ba akoina masi Israel problem sisu magi maring ma thongna sidi world na walls ni even ever mokoi to thoro thabose aduna finally the Israel bu mathi piba chaw khrobe leba no bo ngamdaba gi pibam de ledisini ai wafun ji hajaraga hojiki game ship to bose moina hojiki am kan hari basi nakhoi land grabbing se akhoi lamda henjelakanu adu ati nakhoi hen khudung thiba naga na wan to ri ba ko adusu kuki sing se moina kuki kanon asana central force na moi kuki de mateng to bunina Manipur maite su against or Naga to the masi yam chaupa conflict se tampak da so masu hil de su ga piya ba adu aroi bam di lakhini phata bagi aroi bam lakpani afa bagi de aroi baletra su gi hojik lai ba Manipur gi me ahum dagi thoklai ba crisis habe tare masisu su da lai ba group 6 na ko gi ground rules sa thuga rak padagi tholak pani ha se miyam na loina ba khangna ba ngak tani but hojik lai ba poti su gi camp se hana 14 leram badagi 700 rak ba ha sina ko gi Ministry of Home Affairs sa lawai ba mo gi decision masi ko gi su gi ground rule thuga rak da mo koina crisis holak pani na masi hantharak pa si afa ba khongtang ni hana lobu ya bra aduga masi hantharak pa sina ko gi mamang tak ta su kuki group singsna kuki militant singsna haiba tare ko gi separate administration gi demand se tawraga laibani adubu hojik Ministry of Home Affairs na center gi site gi ani sigi marakta understanding amakha yana ki basna ko gi praja singda yamna nungnangba ko gi wahang sing tholok ba haiba tare ko karamba ground da yanari bonu habe gi posini hojik lai pese ba mung kamai thamini ham leoina ahan mokta da ngasi yembiri ba khoi ki pipo aina ko nongjeri amasu ikai ko no ucheri aina paneamna Manipur mafum kya da amasu khabar de jere sugi maramda adu ayamana khangam da to sugi maru point khara da aina kem shifting sigi mamang de khata haijege yahala ma chain do bi pass have 2005 na Indian army ga adu ko cookie militants ke sign do ni 22 August 2008 and government of Manipur government of
India and Kuki militants sign to give. Moi Kuki militants Kuntram Lemanunda Kunmangan sign to give any. Masiki Maruiba Kanosi, I point Ongotan Hajiki. Ihalambada Kuki militants na law lens honor whatever. Indian constitution Singan said Kataba. Amazon Manipur ki integrity kahan bayati Hibasima Yalamba wait preamble. Second na Kuki militants na violence amata tobuyati. When unlawful activities Hibati killing, injuries, kidnapping, ambush toba, adagi extortion pasamunba, adagi arms public the Puraga Sapaya Yadi at the Pine Amon Taxi, Low Shiga Yadi. Ahom Subudana, security force Hibati, army ne, paramilitary force ne, state police na, Moi Kuki militants the Akui can operation launch Tobuyati, no Kapayati. She did that through the joint monitoring group of Mariaudi. Masida Yaudi was he Akui Home Department Commissioner, Oblique Secretary, Adugi IGP rank the Manipur Police ki. She Kanogi intelligence go get about. Adagi army lere, ad CPOs lere, ad Home Minister of Home Affairs ki representative Amamasung Akoi underground group sini. Masi sign donori bese chai amamungini. Adu kader amata akoigi manipuri mafam amata moi operate tobu yadi moi sala kolaga moi kapa khot pasi yati. Ade moi sa tori basi ground rule na hoji high ki bato masi fazana implement togodam ne ground rule se chugar gati shu che adum kano extend to the boy I say mongi toguni na. Ade atopa mana masirida Chusina Paisa Puba, Adagi Moi Donation Lobo Kadimuyati. Adagi state government said the ground rule responsibility Pieva. Masi ground rule see when the Tuana Sapra, Tuada Brasi Masi government, Moi Manipugom de Lere. Adagi came singse. I know Apati, she is the came, she decided and fixed for 7 came Saiba. Came Taret Kakti never see the inner city. Came Taret Kakin Hujitara Marisina, she does sign to the IS officer is joint Home Commissioner Secretary, Home Department gi. Aduna, she line number than 7 came to Ikidamni, Hina Parameter 14 designated games. I come no country, Masikar, whatever IS officer and command signed to in the country. Aduga, Makoina National Highway, she blocked the way at this is the Yaudi. National Highway is blocked the way at this. How is National Highway blocked or Chivo, Cookie militants, Rantra, Cookie, Moi Perza, Nakandel, Masimasu. It is 0.4 consideration never. Adagi Makoi leasing che, Moi carded list of wishing say, Akoi CID department, Moi identity card carrier, low in a legadabni. Moi moment say, Kiengi Mapanto had the Moi approval of joint monitoring groups the permission Sangab. Adin Ta Kudingi. Si army ga amasung akoi ga sanapil sina check toraga moi report si adum pige tapne ba aduna nomai sing sina double locking system da show mana army na paiba aduga moi kengwe ma paiba aduna no any cadre se nomai accept sentry na tan nomai mu paibi ati and makata da in hajening bana game lari basi ayo ta je 14 si chiro sanpur da mari le ra game mari le ra Kampu with the Mari Lere, Threshold came of Lere. At the Chandel the Ama, at the retain opal Anile, total game she Tara Marine. Masiki maintenance Aina, some Aina Kabadasi Jagreco 600 crores to 2,88,000 lakhs. Masi young Ropasani mo in a piribasi. Masi Kader among the polishing Manga Peme Hotilising Taruto Yokre. Plus Makoi the maintenance grant and now came sing maintenance grant Piriba, Maduti amount the fixed of the Aduna Moigi militancing the Piriba Pashasi, young Rupashani Adigi Matunga in Hajaning Bamana Chugi ground will say check Torga, Makoina Tawani check to report speaker them. At the ground will city Mashi Mayek Siang Takre, Tar May 2023. Makoina say try and banning Matung sign Donamatunda Moin Pangtuke, but Tabakuna ground rules check of the Abasimang. Maduna Yam Pajanadum Kano Takrabani.
Hantak no moi copy basi ground rule se check tormagadi moi strictly follow tormagadi moi kugi militancy na mai da third me 2023 no moi kapadrane kapun thoktiap aduna 260 sigi basi makoina adudagi yam chathi ba mana masida sign dongna ki ba group ki manung juda Indian national nataba Indian citizen nataba British ki citizen war maga adudagi British koi Burma da ex MP board me haba majuda sign tawna ba yauki haba masi akoina check to hode masi yamna government ga soiba mani aduga angak ba amana cookie militants in not a single round have been fired against security force no moi madu mo kap de ba militants in juga India government ga Manipur government saruk togi handaki aina sum yeng jabada chief minister ubiramba na sumain hai su sign dongna do akoigi shanti porok na peace porok na hayaba aduna 2008 da sign dogna Manipur 2023 da yam chaw peace am poroga angang 200 isa sing 260 sigre 60,000 na displaced within lari masi Manipur ki chief minister obidu na khanbiro kamaina tawraga sign tawrubono aduga kamaina tawraga peace porok no do adum khanbiro masi dai na hajara roi aduga masi karam mongda akoina ngasi Manipur wari base ngasi wari base chu agreement sin main cause ni akoigi matamdagi sign tobuda phamnai be singsi IS officer ro minister bo ro amo bo ro moro vision ambu lehute long term planning the kari tholkane khanglukte khanda bangam gite IS officer ro su minister su or su moi education gi mangan chu yogite corruption ki asobo mahik ngangtin oidana ek sign to hadu tunglo kari thokba admaina to bade thoi bani ngasi parja wari base masi shu sina wan bane asida 100 to 100 chumba wafam niko aduga masi anga pamana hojik sign to nei haye 15 June 2025 Delhi sign to Minister of Home Affairs ka kuki militants ka Manipur government ki representative yaw khara Hanadi mi group of sign to na bane haji group ani na sign to ga Manipur government na 29 February 2004 the Manipur shulok to an assembly na pass or India government khangal Indian Manipur ki government ki decision bu praja ki decision bu assembly ki decision bu India government honor tawte basi karamba akoi si karamba makhan ki lengang no akoi bu kari wena India government kanamai ubiri mo si ai wapon je thamjeningi akoi ni ya de bathaba topiro kopiro ai si makoi da kya da khan hajara basu tabi da basi ti kari no hai bo wapon je thamningi aduna Cookie militant sings na atamna na khoi no moi ka pho se kari gino shu argument to khoi thok le pangal tra ba mase aduna hojik 2005 to sign to ba 2008 to sign to ba se hojik BJP de le de MLA sing se matam du ki Congress ki MLA na yam bani moi Congress le ramani na moi na khangti ai ba yad wa ba masi akoi di matam da hojik BJP na government time bom thokte Congress time bom thokte aduna masi Manipur 1949 de ngasi bok do hali base Congress party mo BJP party ne masi madui bo wapam ni adun national party na Manipur Prajasi hauji Manipur Prajasi maitai marui na atamna na maitai si muthak to ya api mong da stage leba masi akoi ain hajini mudi apilam to tawjani Manipur de leba praja khudi mangna akoi wakanong ta khandamina si akoi wa ba ya bangi wari haba wa masi de na kari wa ka de le ba masi akoi India government shuda tabi de bi on akoi hajaba non jaba aduga si hoji national highway thingjen ba si moina kari su oina khanbi de masi India government thaoina sinba plan amada ne ba ko hoji akoi da oi de sing se shugi EMC kari no haiba se akoi na khangong de ba amisha nan ta haigi cookie si bana maitai si bidegi hele hai aduna di masi even amisha se he is in favor of cookies aduna yang clearly ta ba madu haibong thop wa pham la ba home minister moina mana adidi one sided mo ori ba natra haiba aduna akoi na ngasi cookies in the separate administration taliba se su si sign torum tali talak tap si ay cookie len taliba su sign to budegi ne su si moina lo thop su ya ro hari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯗ ꯍꯤꯜ coordinating committee and FNNCC na moin talibasi kugi gi moi camp tare se aji moi shifting to basi da moi village manak thambira kanu haibane ba aduna village manak thambi kanu aduga akhoi na hari na maitei gi village food hill gi mayang sida moi de slap thong na thambi haiba adu naga sing na hoji hari basina mokoi manak thamabati another third me gi problem episode to 2023 ga tumaina adu de hena sathi ba adu ma tholo oy tholo kani haibani aduna moi gi cookie sing sina naga village khara da longsai mungnang tumuyon khulen adu yaifong chau chati pung amasung atopa villages khaya da moina kana si take tawraga moi naga na cookie sing loksen na honari ba masi moina government hoji appeal tawi aduga moina nomai ka ba khop sisu akoi manipur government action nam lokte adu moi keno na su government central force action nam lokte ba maduna di hoji hariba village naga village singta moi central government na mateng bangaga KM sing je manang thang na bagi plan ne moi tok to se adu di problem se akoi sidai da plan do de gi amuksu problem hen chok thok ba mo irok tori me masi akoi kitang ko kan kan dani ni asi matang si hajara ka matang si da first round choi de losin jage okay bawuna yam phasana thambi kre su gi matang da su akoi bawuna su yam na marik chumba akoi details ba pot su thambi kre ai anish koi gi su gi matang se dumak akoi gi manipur gi crisis se thokpa horapa da gi so hongna ngasi fawda dum neinaraga su lai ba ngak tani koi gi khara amana so khogi irang se thom da taragadi shu gi maram da hauzik miyam da aware oreba se khoi oram moi habagi potsu hojumak lei da badina te adubu lokhat pham thokpa steps sing se khoi gi mari lenba department na trag authority sing sina khoi gi khoi gi under control da thamba ngamak ta baduna ground rule se thugai rak baduna ngasi gi thoning da ba crisis se tholak pani hauzik aduga sarakri ba khoi gi meeting understanding leina ki basida khoi gi abrogate tawbagi matang yaude aduga extend tawbagi matang su yaudaba makhak lei adu daradi hauzik any akogi naga district na dominated area da khogi thambagi wafam lakpa any maitei gi dabu oitara so masi oitara ga de khogi oza sandra so am phasana thambi kre khogi any khogi praja sing na khogi leiba mafam sing da leitara ga de khogi maduda thoning da ba tholak pa yabagi consequence me am leiba ai tare ngasi makta so khogi fubala da khogi attack toropagi matang su akoi basuma adum phong saraga su lari bani adu itaragadi asugyam na khoi ground rule thugare lam hele to hele hairaga lei taragadi hausa fawa da abrogate tawdri basina kari gino aba wafam sine pamung kamai thamininge ai hajening badi hojik chugi agreement si sign designated camp che masi ground rule se amta ngakti haibasi akoi loina makhangabani hojidi social media da moin tawri bising se moi thagalaga akoi utpa yai praja khudimang si bhab tarani hoji ichan pa santan hagituni masina appropriate oibati authorized army oiro asana phalo aduga manipur rifle ro masi kem manung da moi 2000 muktani masi phajana tum control tor thamba yai masi to asi nagaland toy naga hostel singse surrender torga moi BSF te absorb to wi battalion ma create to moi ji hoji yale mai ngai di shu hari ba si is fair hana torga shu la kadamni madu the political dialogue si la kadamni si ko inji kai ri bane no moi shu kam na gidamni si is fair ji le gidre ba hoi tati si gi matang ku gi militancy army ma se do no moi kam na ramne no moi ka pele si is fair tore adi matung da suspension operation la ni madu political dialogue la kadamne ba how is shoes you actually she is very tauti akoi si total confused ba moi india government ke steps soi ri bane sequence ma soi ri ba aina hajabadi militant se 2000 muktani moi asam rifle absorb to be asam regiment absorb to be moi gi damang ta tongan ke ma hang to thamba ya ba masi su dog do na hoji akoi india government se moi ji akoi moi gi khulai woni seasonary ne ba masi yam asoi ba moi hoji Indian government haying long term planning da moi sina
out of hand oiragandane moi adugi point to realize dorkini aduga check to matam de ground rule sigi moi do's and don'ts me am leri madu thela thamgodamni mo checklist am semgodamni yam samna checklist to de mon check to matam aduga masimati am chuma bofam ni impactive de chahi mangda moi gi digm yawi man haiki ground rule da ground de moi game sing de sala kanamu yeng tie hotel imphal natraga manipur ki bucket holder moi lunch na dinner charaga sign tha khuding sign tawe maside shoi bane akoi manipur ki shoi base kwai dai shoi base adu ne ba akoi ji pukchen seng na thabak tok da ba pukchen seng na thabak tok police yo du mangai mai dai ni dana police ro amo ro akoi pukchen yam seng de maside pukchen seng de thoi ngatani aluga aroi bidai na haijening ba bana hojik kano si Iran ki Israel go war tori base Israel le pick problem china yengo mugi mathongna se 7 friend moine sugni ba lan se 7 nadi taret ne ba mamai taret mi kaulup taret ke song country taret ke song rib ne ba aduna pick problem china Iran se lotion ge hantak tawi aduna Israel support tori base Syria ne Lebanon ne USA ne ado ngarang nan Russia na oji America da haikre no sida khutara kani hen involved organo na aduga moigi conflict sigi di yam complex way aina ode da haira kam matik chaba ni nate adugi tika aina comment piba aduga multifaceted issue haktani moi historical ki deep root yam leye ba ko masi lotion gi haiteri comprehensive way but diplomatic approach na way ngone ba akoina masi Israel problem sisu magi maring ma thongna sidi world na walls ni even ever mo koy doctor thabose aduna finally di Israel bu mathi bu piba chaw khrob leba no bo ngam da bu ki pibam de lady sini ai wafun ji hajaraga hojiki game ship to bose moina hojiki am kan hari basi nakoi na land grabbing se akoi lamda henjelakanu adu ati nakoi hen khudung thiba naga na wan to ri ba ko adusu kuki sing se moina kuki kanon asana plan central force na moi kuki de mateng to bunina manipur maite se against or naga to di masi yam chaupa conflict se tampak da so masu hil de so da puya ba adu aroi bam di lakhini phata bagi aroi bam lakpani afa bagi de aroi baletra su ai wapon si hajar ga sai solution jage okay yam ngai se ba mo ai gozar rinku da laksara ge osa aina aroi goina yam thamoi chok bo afam dang panjog ge handak handicap oirba isa Abdul Qadir ma handicap ni ma mi mapung phadaba ishone sema bu soinai ra mi ambo in human oi mong da punchi lotion ge ba se universal declaration of human rights article number 3 sigi matungina mi amagi hingbagi right lei magi liberty lei security lei landam chida life hingbagi right su leitre liberty su ningtam su leitre ningtabadi chathok jasin to budu le aduga akhoi ji karam matam de security leitabna akhoi ji karam de punchi loini su khangdre ba masi leiriba leibaki phamnaiba mayam sina hojide mi phamnaiba leiba leitaba difference to it make no difference now aduna akhoi praja si lega ki mapu mapyawi resina akhoi ji kamai to leiriga ji kitang khanda biraga adugi mathakta akhoi praja masel se yam nungsina na mana amani mana jati amani masing khaduk na akhoi punchi mioi bu mapok se Brahma Hong na popong ti hainari bani yamna atangba mapong na heba adu masi mi minung si leiba adu dignity thamba magi mon da kitang minung si pok pa se akhoi ama mor su masi mata ai ngasi phongtok se ke aroi ba sida adu na akhoi nung si chanan leiba se ngasi nung si chanan leiba se manipur yam wale thamoi si adu akhoi si mi ma se be bha tong na ta bi mong si masi afa ba khudam na ti haijara ga i wa pun se do jaki okay